Kajing tap kerteng nak mentak election MDC arja ka khandai syakaying dorbar jongka KHADC kalanang ya caprang hapo ribo distrik hakaba mentasngi kanyoterik urempang lasaki kajingwan tap kerteng ka bakhaddu daki arngut ki kertong ki ban airang hakanek election kata kentup yoba donlang soklet uban mikmat naka parti HSPDP na umsning konstituensi bat uba arban sutenga naka parti JDU na umroi konstituensi lasaki bakajingwan tap kerteng hakanek election MDC arja ka khandai nakaliang ubak don lang soklen ulanang yo mensim sikat de nakajingwan perskan bat ban kersan daki pat nyong kersan khamtam nadu kilong kemi kisamla bat kiri urang ba kibalawan ban pesenran lang yo cakane kajing tap kerteng hakmat kiri returning officer mentakasngi Sri don lang soklen been nominated as the candidate to become a state of the Facilities Council to solely affirm that I will bear to pay and cleanse with the constitution of the India by law, chosen by that I will uphold the sovereignty and unity of the India. Nakaliang junga, ay kuble suai kini ki longkmi ki longpa ki konsamla ki ba lawan basanan dengan harga sim mata. Hoi sisa hi gede ka ti yang ai namar ba kum gunung yelek kai kum gunung yelek tinggi dan kami bangi kuahi ban mi sakmat bayi nak kapor namar ba por ka dep ki lai ba ngalong we ba wa ban mi samanan kum ban pek nam ta ka ba kamiat nam ta ka jing jong pai ba nak ta ka mesti kunsi om tang ka mesti hende kalong ka thong hi nam ta ka temri ko hi jing borok boy Kekai ke bala pelong ipi pinjit no ekane ka parti HSPDP hari ba piladon ka bagi parti hachwa ban long tane ka election di hagi bor bu mensua hoi ngaladon bat ka parti kongres ngaladon ki blok ngaladon ki district bat ngaladon ru hakum hadu ka state level public grievance apoka Madhya Pradesh Congress Committee ngalabat ku secretary jong tu hari tu ngalaya kelenti ye tren dekat bat doktor di dalam pang bolong hidu presiden jongka MPCC ke ngai tre ke onda ba doktor di dalam pang ila ni na kapoka kongres de na kaliang jongaru ngasngo ba de we na kirang ba jong ka temri boy jungi ba baro kapo temri boy jungi yong ba u doktor lapang de pa jong ka boy de ngaru klaim di Islam de ngaru ngala sim kata kesinjam bat ngarang mi napo ka kongres bat nga alay lang manisno lang bat doktor lapang ado kapor doktor lapang impat rung ha ka NPP hande ilang song kumtu ayeng ne wala kataru ngangasngo ba kajikit idon kam kum itu rong ba kong don lang rekat wala bubun balang ong ba umlong la temen la kam ni kam tai hande na kaliang jonga ngasngo ba ui adu mentak sngi kunan de pa jong kata merboy jong de kai bala pelong ipi par pinjit ka parti HSPDP hadin ba piladon ro ba ka parti NPP ndai mentak pipat pilajit ka HSPDP hinyang kum kertong dengan ka parti ya na kaliang jonga baik yang taka bah kamian hamtam nam taka beri nyu trap ujongi bagani ka parti HSPDP ru gani ka parti ka balarim ba gani ka parti HSPDP kala don kala da pembahasan pos 6 akan tijinya inti jongka bat hadin kejinya lam inti jong ba lead ba hoping mau mai spot i ya tu kapor ba ni ba de tangani ka parti ru ka ba baik na kamta jongi pai ba hamtam jong ka tham jongi pai ba nam tak ki ndo siap bat kwa ru nam tak ka kamian nam tak ka beri jong nyotrap jongi hang de ba arban setengah ba fil ade win ki kertong ban yakun mentai kan election MDC na po umroi konstituensi kendiat halo katong ga jong pi ba kumjuru na ka parti ga ba pi pimur ban mikmat mentah hakane ka kenti katong donga kalong ba ngai ba upai ba bobon balang tang pun ga jing na ba kadai kamar donga ba so tuyo yaki bangan pani gi kalenti ba pasan jong pi ndai tang ka ktil ba ka kamru bangan don lang mati ngan yang lang mati ha kay person bat ya kata nga hapoy sa katong bat terpat iki hiru alaya sidong sedeng bat ngai ba i soto bat ngai ba diang yang aru katong ya halor kani ka parti JDU mga sim
Isa nga day musuwa nga la apply ticket na ka parti BJP na mga iba gar komlek jong ti kuni alor to ka bill jong ka citizenship amendment bill ba kilale bakla palat ta day tangga ni ka parti ba hadu Delhi ba hadu parliament baki persya tang ya ka sarkar BJP halor ni ka bill ba ki haru jadi nong may kama jong ki nadu na Delhi bat nadu na Biharu bakin simentalang bat itu ki nong ile persya ay ni gabil shadow asa dan nakata na ba mendai datang na parti ru bat apa pek ka simbol ka dai no number bon nangi ipat kasi bagan pek ka kata so tenak di simbol at kawe ru ngalong ubri wala itu igini ipat ru ala don lang hiru bat ki apun di kap dengan harai ba nang ni semat kajingya denti nga kanong ka mga sistem bat anang jay arta no koy ba bilang ti no koy ba mo pesan